yantegetse yambwiye gusobanurira abantu itorero ryari ryo naho itorero rigeze nibihe bibura kugira ngo Kristo aze. Kugaruka kwa Yesu kwegereye abantu ku rwego rurenze urwo bazi. Kubamo amaperiode atatu. Periode ya mbere niyo ku musozi witwa Elayono yararangiye. Nimona kanya nzayibabwira. Periode ya kabiri ni ibihe birusha byararangiye amatsinda 19 azaba ari mu itorero rya karere. Tugeze muri periode ya gatatu yitwa ibise bitanu bizana Kristo. Igise cya mbere kumenagurika kw'imbaraga zabera. Igise cya kabiri ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa amahanga yose. Igise cya gatatu umutini uzatoha. Waratoshe muri 48 hashize imyaka 74 umutini utoshe. Hanyuma uzatohana n'amababi hashize imyaka n'amababi atoshe. Yesu yaravuze ngo ibyo nimubibona muzamenye ko atakiri kwiremba ahubwo ageze ku rugi. Agiye gutungura abantu benshi bari mu gisirimba, abandi bari mu moko mu mutima, abandi bari mu matiku, abandi bari mu nzangano, abandi bari mu bwibone, kandi abantu benshi bagiye kurimbuka. Je nabonye impanda ivuga. Marayika w'Imana yabinyeretse mu minsi 6. Mbona impanda iravuze ku musoza yanyeretse impanda ivuga. Korari y'abantu 74 mu rusengero ruruturu no hagiye abantu benshi, hagenda abantu 20-54 barasigara. Hari iwacu hari yicaye abayobozi abashumba n'abigisha 14 bari 13 n'umwigisha w'umushyitsi nk'uko naje. Impanda iravuga hagenda 3 11 barasigara. Wa wundi wayoboye n'uwabwirije nk'uko naje nabo barasigara. Mwitondera ibintu by'ubugingo tuvuga ni ibintu bikomeye, kandi nabonye abantu basigazwa n'utuntu tw'amanyembwa cyane cyane turi mu gice cya kabiri mu mirimo 15 iyo bita imirimo ya kamere. Habamo agace ka kabiri karambagiriza ka mbere kitwa gukora ibiteye iki n'iby'isoni nke.